silemedim. 8-ci yıllar, 11-ci yıllar, 15-ci yıllardan qeyddirə alıb silədim. 19-cu yıllar qütmə üzərə salımcıydı, qütmə bulub qayıtdı. Hem mənə təqərlik şişməsin, elmaqdadıq, degən elmaqdadıq deyilir. Degərdinə qütmə sunmaları tutanman, betinisində amratı siləmədiniz. Hem zapastakı bir şapalıma. Rıqcalığı uğraşan nərsə, nidin asaqda faydalanır. Bu da iki soru sina. Ритуальные услуги 100 yıllık koyulgan idi. Организация благоустройства bu ремонт уличного освещения, heykeller, бесхозных территорияларны һәм карау ағаш кесу буенча 100 yıllık koyulgan idi. Шулай ук игровая площадкага 100 мең коюлды һәм су буенча 100 мең коюлган иде. Шуларның юл буенча безнең менә үскә менә торган урам эшләнде, плюс еще эшләнде Наратлы хуҗалыгына күчерелде. Бу юллар карау өчен тотылачак һәм калган өлеше. Менә монда шәбез проблема күтәрде бит әле. Хуҗалык белән килешенгән юл ремонты өчен карьерны, ямыш ремонт өчен карьерны межевать иттереп, шуның өчен тотылачак. Моның белән. Дальше ритуальные услуги 50 меңгә арҗакка кайтып тотып куйдылар, 100 меңе Наратлы то есть шәбезгә кайтарып куелды материалы, мосы эшләнәчәк. Шулай ук урамыты буенча ремонт ясалды безнең шәбез урамына 5-нче линия сузылып бетерелде, ансына түләнде. Һәм лампочкаларны сына куеп бетерәсе бар, планлаштыра гәрәйгә. Шулай ук һәйкәл буенча безнең 50 мең каралган, әле ансы менә хәзер гәрәйнекен эшләп бетерәсе бар. Бесхозная территория тегештана ямсыз булып тора иде бит. Шуңа койма тотылды һәм вырубка очистка деревьев Гәрәй авылында Сидоренко дигән кеше киреп, моның 30 мең коелган иде, 24-нә киреп эшләп китте. Шулай площадканы әйттем, бу площадка алынып куелачак. Ана урынга дип торабыз, может, ансы решайтты бетеребез. Дигәндә дә кирәк булачак. Су буенча безнең эш башкарылды. Лицензиялар алынды, 60 мең межевать ителде, һәм кирәкле барабер монда бит койма тоткан идек. Тәкәрлек шишмәсе эшләнеп куелды. Остатыкларга килгәндә, монда безнең экономия хисабына һәм суга. Суда безнең 66 мең калды. Шулай ук 40 мең әйтмәйтен памятник калды, 11 мең ратник тәкәрлекнеке калды. Свалка дигәндә 10 мең акчабыз бар. Уличное освещениедә 1 меңдә 44 тиен акчабыз бар. Шулай иттереп безнең 304, то есть 204 суммада акчабыз бар. Менә беренче сорауга җавап шушы. Аннары юл ашу буенча тоже безнең башка җиргә әгәр дә менә монда күрше авылларда йөрүчеләр бар. Әгәр дә грейдер шакырып юлны бер ачтырсак без ошо җирлектә, сәгать 2 сәгатьтән 24 меңне өтеп китәләр. Шуңа наратлы хуҗалыгы белән шуның аркасында гына күчерелә. Киләчәктә бу әйбер менә киләчәктә бу менә бу хәзер монда смета ярдәмендә смета буенча эшләнәчәк. Халык сорауы буенча менә эшләнде. Югары Гәрәйнең күпере бар бит. Аны дәүләткә тапшырып булырмы дип йөргәнем тапшырып булмады. Югары Гәрәйнең күперенә смета эшләнде. Вопрос менә хәзер безнең Арҗакта бар. Арҗакның юлы бар бит керә торган. Ул Арҗакның юлы буенча дәүләт программасына кертеп булмаса аны эшләсе бар. Һәм безнең эшләр монда әгәр дә исәк, менә шулай планлаштырылачак. Моның өчен смета төзелә, сметадан окс тикшерә, шуннан соң гына акча күчереп, шуннан соң гына эшләнелә. Безнең Мансур абыйның Касим соты белән без юлны ачабыз Гәрәй. Югары Гәрәйгә. Шулай безнең Касим сот инде безгә мәсьәләдә күчерә акчаны. Мәсьәләдә без барып юлларны чистартабыз кар яуганда. Менә шуңа күчә безнең акча. Сораулар? Моннан тауыш ишетелгән дигән безнең
Rossiyada 2 belediler yollarda gülerler. Bizden kalmış olunca şu 2 belediye yolda soğuk. Buna bir 2 yıl yolda biraz kilogan indirgezeldi. Anı tağın neftelikler yarabı terdi. Buna şu o yoldan alıp şerbet anlarına kadar ara anda уже yürüyüşte tügel. Sakına yanlara oldu mu oturarız başlı başı. Koyan çıkargan iken avuldan, içki çıkargan iken diye. Ondan sonra meselesi. Avuldan halktan akşa jeyip, şu avul kişi bilen kamil skvajda kalıstırıp su kırıttın da oldu. Onun suyun sıfatını etesi yok indi o. Cumhurlarga da yaramıyor. Sol yollarım tabanca ağır pata başlarda sebep olmayanı tüteller ağır pata. Buna kalmazsa skvajda kazıp bergenler idi. Nefterler kazıp bergenler sana su aybettiler. Bunlar şunu tutaştırma meselesini hayatı bulmayın biriniz. Ezer su gerçekten. O vakıtta şerbet su bular ediyoruz. Ondan tağın bir soru var. Kütülük meselesi. Benim özüm kalay seviyorsan sarıp var benim baş. Berenlerden 35 kadar soğuyunca içine. Bu yıl elektropostok işlerge isep var ince. Kütülükten biraz uçası bölüp alırgan bular mı anım için elektropostok koyarga? Bunda bütün Palmaşoğlu bilen işlerge kerek bulaşak. Mine Palmaşoğlu'da bilgeni kişi kütü çıkıp paradı buldu. Kişisi de var. Tege sıyırlar türlü vakitte koydu arkasında bulanmadı. Şuna aneteki yalan var bit. Ortalığı. Bunda eğer de mine aracakta yakıp hesapsa bütünümüzde de yetişer. Her şey yollar meselesinde eğitip gitildi. Gruntlar pişirildi bir yıl. Smeta tüzüp артынан еріп парасы бола, Қалмаш ауылының бұйынан бұйына. Шәбіз ауылына мына умишта, и мына бұл көпіріне де даже кіртіп, мына мұндан салдырып бұйырға. Бұл Алла білсе, бұл сайбат болашақ. Асфальт дейіп артына дейді біздіңде. Bakka narsalar bir şey ettim, ben narsa var şunu ettim. 21 yıla Qalmaş asfalt planlaştırılgan, o proyektlerini şabızını elektirip, ana tek köprünü de gördüm ben. Şuna kıranın boyunca da men alıp gelip kişiler bilen qararбыз dep planlaştırabız. Bakka narsalar bir şey etmen, o manaşlarga biz tırışaşaqpız. Su boyunca olmaz da aytып ketdi, neydi? Neftenikler bolan жерде problema var. Былтыр jalay aytatırgaç bara neftenikler Marisos'a 10 milyon biz aldık. Şuna kıra komissiyadan da biz обязательно da qatnaşaşaqpız baribir. Alanı skvajinalar yeterli bu yerlikte. Onlardan da bizga su meselesini hal etүү boyunca, agar da istochnik bor ekan, uni keltirib boyunca ularga o nefteniklardan da biz qisayıq endi birga. Biz birga bularni aytganimcha ol Tatsuhu suva berganlar yalar, ayma. Imana Marisos'a aldık biz 10 milyon. Boşalman arat yerligine de nefteniklardan o kadar skvajina etip biz suvana ne akşa qısarlıq şuna kıramana da belki de şakka iskala gerek. Su boyunca rayonda da tüzülgen iş planı. Jirlik boyunca bizning 800 metrga alıp koyulgan bizning turba. Ana şu skvajinaның орны каралган. Agar da munda ana şu nefteniklar hozir связга чыга башлады, булар bilan xarid etib turadi.